خصوصی فضیلت چھا اول وقت نمازس کت ٲخر وقت نماز پٮ۪ٹھ اسہِ سارنٕے پاے ٲخرتس چھِ زیادٕ فضیلت دُنیاہس پٮ۪ٹھ ییٖژاہ تتھ چھِ فرق ژےٚ چھِ یتھ فرق یۄس نماز اول وقت یی پننس ٹایمس پرنہٕ تتھ چھِ اہمیت واریاہ زیادٕ دوٚیِم حدیث چھُ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سُنٛدُے فرماوان اعلم ان اول الوقت ابدا افضل فعجل بالخیر یہ زٲنۍزیو تُہۍ کہِ نمازِ ہُنٛد اول وقت چھُ بہتریٖن فعجل بالخیر یوٗتاہ چلیو تیوٗتاہ پٔرِو نماز پننس ٹایمس پٮ۪ٹھ واحب الاعمال الی اللہ ما داوم العبد علیہ تہٕ ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن عمل چھِ خۄدایس نِش سۄے یۄس پننس وقتس پٮ۪ٹھ یی انجام دِنہٕ بیٚیہِ یی پتہٕ مداومت کرنہٕ یعنی اکہِ دۄہ پٔرٕم وقتس پٮ۪ٹھ بیٚکہِ دۄہ پرنہٕ نہ ہمیشہِ گژھٕ بہٕ وقتسٕے پٮ۪ٹھ یہ ہسا یہ پنٕنۍ نماز انجام دیُن حضرت آیت اللہ سید علی آقا قاضی طبا طبائی رحمت اللہ علیہ ٲسۍ فرماوان کہِ اگر ژےٚ دُنیاہس منٛز کانٛہہ تہِ حاجتھا ٲسی کانٛہہ تہِ مُشکلا ٲسی اُخروی مُشکل دُنیٲیی مُشکل کُنہِ تہِ رٔنگۍ مُشکلا ٲسی نیر گژھ بہٕ ونے نُسخہٕ اکھ ژٕ پر نماز اول وقتس پٮ۪ٹھ اگر نہٕ پتہٕ سُہ حاجت درٛٲے تیٚلہِ کٔرۍزِ مےٚ پٮ۪ٹھ لعنت آیت اللہ قاضی اوس فرماوان عظیٖم المرتبت شخصیت أتی کٔرِو اندازٕ وقتس پٮ۪ٹھ نماز پرنس کۭژاہ زیادٕ چھےٚ اہمیت اتھ کوٗتاہ چھُ خۄدا وندِ کریٖمن تھوٚومُت قدر تہٕ منزلت واریاہ زیادٕ زانٛہہ گژھِ نہٕ دُنیہِکٮ۪ن چیٖزن پٮ۪ٹھ نماز قۄربان کرٕنۍ بلکہِ نمازِ پٮ۪ٹھ گژھن دُنیہِکۍ چیٖز قۄربان کرٕنۍ خۄداین چھُ اتھ انتظام تھوٚومُت پتہٕ اگر ژٕ دُنیہُک چیٖز کرکھ دُنیہِچ کانٛہہ ترقی کرکھ کانٛہہ چیٖز تہِ کرکھ نمازِ پٮ۪ٹھ قۄربان خۄدایس چھِ پاے مےٚ کیاہ چھُ امہِ بدلہٕ دیُن سُہ کری نہٕ زٕہٕنۍ ژھٕنِتھ نۄقصانس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ خۄداے کینٛہہ اوترٕ کوٚر مےٚ پٔتمہِ جمعہ قنوٗتس مُتعلق کینٛہہ عرٲیز پیش تہٕ أزکہِ جمعہ دِمو اختصاص رُکوٗعس پٮ۪ٹھ کیازِ قنوٗت پتہٕ چھُ رُکوٗع قنوٗت اوس نہٕ چوٗنکہِ وٲجب جُز نمازِ ہُنٛد کینٛہہ البتہ رُکوٗع چھُ وٲجب جُز نمازِ ہُنٛد ییٚمہِ ورٲے نہٕ نماز چھےٚ صحیح بیٚیہِ چھُ رُکوٗع بذاتہِ کھۄتہٕ الگ عبادت اکھ یہ چھےٚ الگ عبادت اکھ رُکوٗع کانٛہہ زن دپہِ وٕنکیٚس مےٚ چھنہٕ وٕنکیٚس نماز پرٕنۍ کینٛہہ نماز ٹایم چھُنہٕ کینٛہہ مگر وضوٗ چھُم کٔرِتھ بہٕ کرٕ ہا اکھ رُکوٗع خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ صرف کٔرٕن رُکوٗعٕے یوتن اتھ چھِ پنٕنۍ فضیلت الگ قرآنِ مجیٖدس منٛز چھُ رُکوٗعُک تہٕ سجدُک ذکر تترو فکرِ ورکعوٗ مع الراکعیٖن بیٚیہِ ٲسۍ سٲنۍ امام رُکوٗعس منٛز خاص احتمام کران اکھ گوٚو سجدٕ چھِ ساروی کھۄتہٕ ٹاپٕچ عبادت ساروی کھۄتہٕ ٹاپٕچ نمازِ منٛز یُس ساروی کھۄتہٕ تھزر چھُ سُہ چھُ سجدس رُکوٗع گوٚو لۄکُٹ سجدٕ سمی سجدٕ گوٚو سر تراوُن کیاہ میژِ پٮ۪ٹھ خاکس پٮ۪ٹھ رُکوٗع گوٚو تیٲری کرٕنۍ سجدٕ خٲطرٕ اوٚڑ سجدٕ چھُ یہِ رُکوٗع اوٚڑ سجدٕ تترو فکرِ حضرت اویس کرنی علیہ الصلوۃ والسلام اوس اکھ صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سُنٛد وننہٕ چھُ یِوان کہِ اویس کرنی اوس مٔنٛزۍ کُنہِ ساتہٕ دپان کہِ أزِچ راتھ گٔے سٲرٕے رُکوٗعس خٲطرٕ راتس اوس رُکوٗع کران یا خۄدِ امام زین العابدیٖن علیہ السلام تہِ کُنہِ ساتہٕ دپہِ ہے اویس کرنی نہ أزِچ راتھ گٔے سٲرٕے سجدس خٲطرٕ راتس اوس خۄداے سٕنٛدِس یادس منٛز کیاہ کران سجدٕ وۄنۍ چھُ رُکوٗع چھُ بذاتہِ کھۄتہٕ الگ انڈِپینڈنٹ عبادت اکھ وۄنۍ چھُ خۄدا وندِ کریٖمن نمازِ منٛز تہِ تھٲومٕژ یہِ رُکوٗع چھا صحیح کتھ قیام چھنہٕ انڈِپینڈنٹ عبادت کانٛہہ مگر رُکوٗع چھُ اکھ الگ خۄد مۄختار عبادت اکھ مگر نمازِ منٛز تہِ چھُ خۄدا وندِ کریٖمن رُکوٗع بوٚرمُت توے چھُ رٮ۪وایاتن منٛز کہِ یوٗتاہ تہِ انسان یتھ دُنیاہس منٛز پنُن رُکوٗع طویٖل کرِ أمۍ سٕنٛدِس روحٲنیتس گژھِ تیُتُے اضافہٕ تہِ ٲخرتس منٛز لبہِ تِتی فٲیدٕ تہِ یوٗتاہ طویٖل کرِ رُکوٗع قرآنِ مجیٖدس منٛز چھُ خۄدا وندِ کریٖم فرماوان وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِیٖنَ نماز کٔرِو قٲیِم اگر رُکوٗع الگ عبادت آسہِ ہے نہٕ کِہینۍ تیٚلہِ ییٚلہِ نماز ووٚنُن تیٚلہِ گوٚو رُکوٗع پانے نمازِ منٛز چھُنہ رُکوٗع تہِ خۄدایَن ہیوٚت الگ ناو دوٚپُن وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ نماز کٔرِو قٲیِم
وآتوا الزکات زکات دیو ورکعوا مع الراکعین بیٚیہِ کٔرِو رکوع والٮ۪ن سۭتۍ رکوع گوٚو رکوعس چھِ الگ اہمیت اکھ یا اوترٕ تہِ مےٚ کٔر آیت نقل یا مریم مقنتی واسجدی ورکعی مقنتی گوٚو قنوٗت کر قنوٗتُک ذکر تہِ چھُ قرآنِ مجیدس منٛز مقنتی قنوٗتُک اصلی معنی ووٚن مےٚ اوترٕ قنوٗتُک اصلی معنی کیاہ گوٚو اطاعت گوٚو رکوع چھُ گژھان الگ شُمار عبادت تہٕ اتھ چھےٚ رکوعس واریاہ زیادٕ اہمیت تہٕ سجدس چھِ أمۍ سٕنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ اہمیت سُہ ونو بیٚکِس جُمعن منٛز سجدہ علامہ تبرسی چھُ لیکھان اکھ واقعہ اکھ تفسیٖرِ مجمع البیانس منٛز کہ ییٚمہِ وِزِ حضرت رسول اکرم نبی مکرم اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ییٚلہِ رسول کریٖمن ہجرت کٔر مدیٖنہٕ وٲتتھٕے اوس اکھ قبیٖلہ اکھ تتھ قبیٖلس اوس ناو بنو ثقیف تِم قبیٖلہٕ ٲسۍ مغروٗر یِوان ماننہٕ تِم قبیٖلہٕ وٲلۍ ٲسۍ متکبر یِوان ماننہٕ تِمن گوٚو یہِ برتبہ نا نٮ۪مازِ منٛز رکوع کرُن دوٚپُس یا رسول اللہ نٮ۪ماز امہِ ورٲے چلہِ نا کینٛہہ یہِ رکوع زن کرہون یہِ چھُ عجیٖب باسان نا سر خم کرُن أسۍ چھِنہٕ زانٛہہ جُکیمٕتۍ کٲنٛسہِ برونٛہہ کنہِ أسۍ کرہو نہٕ رکوع کینٛہہ رسول کریٖمو فرمونس لا خیر فی دین لیس فی رکوع وسجود تتھ دیٖنس چھُنہٕ کانٛہہ فٲیدے یتھ منٛز نہٕ رکوع آسہِ یتھ منٛز نہٕ سجدٕ آسہِ امہِ ورٲے تہِ ہیٚکہِ انسان نیاز تھٲوِتھ خۄدایا مےٚ گٔژھ یہِ کٲم گژھٕنۍ بہٕ کرٕ رکوعس منٛز پرٕ بہٕ ییٖژاہ آیتہٕ مثال بہٕ روزٕ ییٖتِس کالس چٲنۍ ژےٚ برونٛہہ کنہِ رکوعس منٛز یہِ چھُ باضٲبطہٕ نظر یِوان کرنہٕ کہِ یہِ چھُ اکھ انڈِپینڈنٹ عبادت رکوع رکوعس چھِ پنٕنۍ اہمیت واریاہ زیادٕ پتہٕ گٔے ییٚلہِ ہُمو بنو ثقیٖفن کوٚر انکار دوٚپس یا رسول اللہ أسۍ کتہِ جُکو اسہِ چھُنہٕ عادت پنُن سر نومراونس کینٛہہ خۄدا وندِ کریٖمن کٔر سورہ مرسلاتٕچ باقٲعدٕ اکھ آیت نٲزِل کہِ وَإِذَا قِیلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ییٚلہِ یِمن ونان رکوع کٔرِو یِم چھِنہٕ رکوع مانان کرُن کہیٖنۍ یا بیاکھ روایت چھِ من لا يحذره الفقیہ چھِ کِتاب اتھ منٛز تہِ چھُ ذکر حضرت صادق آلِ محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام امام صادق فرمان پانٛژو چیٖزو ورٲے چھِ نٮ۪ماز باطل وضوٗ وقت قبلہٕ رکوع تہٕ سجوٗد نہ یی وضوٗ ورٲے نٮ۪ماز نہ یی وقت گۄڈٕ نٮ۪ماز نہ یی قبلہٕ ورٲے نٮ۪ماز نہ چھُ رکوع ورٲے کانٛہہ نٮ۪ماز نہ چھُ سجدٕ ورٲے کانٛہہ نٮ۪ماز اگر انسان پتھر بِہِتھ نٮ۪ماز پرِ کُرسی پٮ۪ٹھٕے أمِس چھُ اتٮ۪ن تہِ رکوع وۄنۍ اگر نہٕ کُرسی پٮ۪ٹھ تہِ بِہِتھ ہیٚکہِ وۄنۍ شوٚنٛگ یہِ کتٮ۪ن بسترس منٛز وۄنۍ چھُنہٕ تھوٚد تہِ ہٮ۪کان ؤتھِتھ اتٮ۪ن تہِ چھُس کالہٕ سۭتۍ رکوع چھُنہٕ معافی یہِ چھُ جُز نٮ۪مازِ ہُنٛد چھا صحیح کتھ وۄنۍ اگر کلہٕ تہِ چھُنہٕ ہٮ۪کان تھوٚد تُلِتھ پوٗرٕ چھُ انٛد ہٮ۪تھ پیومُت پتھ کُن أمِس چھِنہٕ حرکت أچھن اگر حرکت گژھان چھِ أچھو سۭتۍ چھُ رکوع کرُن یہِ چھنہٕ یہِ عبادت چھنہٕ زانٛہہ توے چھِ پتہٕ رٮ۪وایتو منٛز آمُت وننہٕ کہِ بہتریٖن مومِن چھُ سُہ اکھ یُس پنٕنۍ رکوع آسہِ کٲمِل کران بہتریٖن مومِن چھُ سُہ اکھ یُس پنٕنۍ رکوع آسہِ مُکمل کران پرژھنہٕ آو مُکمل رکوع کیاہ گوٚو أسۍ ٲسۍ سٲری رکوع کران چھِ دوٚپنکھ نہ یہِ مےٚ اوترٕ آداب ؤنۍ نا قنوٗتس پنٕنۍ آداب تتھ مُستحبات کۭتیاہ چھِ قنوٗتس منٛز یِتھے پٲٹھۍ چھُ رکوعس تہِ پنٕنۍ آداب کینٛہہ تِم آداب کر بہٕ آز نقل پٔرِو صلوات حضرت امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام چھِ فرماوان یُس تہِ انسانہ یتھ دُنیاہس منٛز پنُن رکوع کٲمِل کرِ أڑۍ چھِ کم کینٛہہ جُکان تِم ہٮ۪کان جُکِتھ جُکان نہٕ کینٛہہ عادتھٕے گوٚمُت کمٕے جُکُن یہِ چھُنہٕ کٲمِل رکوع کینٛہہ امام صادق امام باقر علیہ السلام فرماوان یُس تہِ انسانہ یتھ دُنیاہس منٛز پنُن رکوع کٲمِل کرِ وحشت کہِ قبرٕ نِش روزِ سُہ محفوظ پرژھنہٕ آو رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمس یا رسول اللہ تۄہہِ فرموو اکہِ دۄہ نٮ۪مازِ منٛز گژھِ نہٕ ژوٗر کرٕنۍ کینٛہہ نٮ۪مازِ تہِ ییا ژوٗر کرنہٕ رسول کریٖمو فرمونکھ نٮ۪مازِ چھِ یِوان ژوٗر کینٛہہ ژوٗر چھِ تِم یِم نٮ۪ماز گُزارٕے چھِ بیٚیہِ چھِ أتھۍ نٮ۪مازِ پھران أتھۍ نٮ۪مازِ چھُ ژوٗر دوٚپُس یا رسول اللہ اتھ نٮ۪مازِ کتہِ یی ژوٗر کرنہٕ دوٚپنکھ اگر خۄدا وندِ کریٖمن ووٚن رکوع کٔرِو کٲمِل یِم چھِ اوٚڑُے کران رکوع چھُ کٲمِل کرُن یِم چھِ اوٚڑُے کران گوٚو یِمو کھیوٚو اتھ یہِ نٮ۪ماز چھکھ واپس دایہِ بد کران دپان چھکھ زیتنی زیک اللہ بہٕ کر وۄنۍ ضایہِ خۄداے کٔرنو تۄہہِ ضایہِ
اگر انسان کر انسانس دعائی بات دپو اتا قبول گژھا نہ گژھا ییٚلہِ وۄنۍ نٮ۪ماز گُزار سے نٮ۪ماز واپس ووہ ووہ کرِ ییٚلہِ نٮ۪ماز گُزار سے واپس نٮ۪ماز دعائی بات کرِ سۄ نٮ۪ماز چھُ بہرحال تتھ چھُ پتہٕ خۄدٕے حٲفظ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ ژوٗر چھُ سُہ یُس نٮ۪مازِ منٛز ژوٗر کرِ یا رسول اللہ کِتھ پٲٹھۍ دوٚپنکھ یُس رُکوٗ آسہِ أڑی کران یا کانٛہہ نفر چھُ گژھان وَسہِ سبحان ربی العظیٖم وبحمدہ چھُس وۄنۍ پرٲنی تہٕ بہٕ ووتھُس توتہِ تھوٚد نٮ۪ماز چھےٚ بٲطِل ذکرِ رُکوٗ مُکمل گژھنہٕ برونٛٹھٕے تھوٚد وۄتھ ربی العظیٖم بہٕ اوسُس تھوٚد ووتھمُت مےٚ اوس پوٚرمُت وبحمدہ اوس مےٚ اِستاد پوٚرمُت یہِ نٮ۪ماز چھےٚ بٲطِل رُکوٗ چھُ پھٕٹان أتی تہٕ لہذا رُکوٗ ذکر رُکوٗ یُس چھُ سبحان اللہ یا سبحان اللہ 3 لٹہِ نتہٕ سبحان ربی العظیٖم بحمدہ 1 لٹہِ یہ گژھِ یُن رُکوٗوس منٛزٕے پرنہٕ یہِ گژھِ نہٕ حرکت کِس حالبس منٛز پرنہٕ یُن نہ گژھِ وسان وسان یُن پرنہٕ امیُک أڑہن نہ گژھِ کھسان کھسان یُن پرنہٕ امیُک أڑہن نٮ۪ماز چھےٚ بٲطِل اگر وۄنۍ کُنہِ ساتہٕ انسانس دکہٕ لوٚگ کٲنٛسہِ انسان اوس پکان تیز یہِ چھُ رُکوٗوس منٛز أمِس لوٚگ دکہٕ یہِ یِنہٕ واپس کٔرِنۍ بیٚیہِ رُکوٗ استقرار کرن پرن بیٚیہِ سۄ ذکر واپس دک کس حالتس منٛز یی نہٕ ذکر انجام یعنی یۄس تہِ حرکتھا رُکوٗوس منٛز گژھِ حرکتھا گژھِ تہٕ حرکتس دوران ٲس أمۍ پٔرمٕژ ذکر رُکوٗ رُکوٗ چھُ بٲطِل ییٚلہِ رُکوٗ بٲطِل نٮ۪ماز تہِ چھےٚ پانے وۄنۍ چھُ مسلہٕ کہِ رُکوٗ کرنہٕ وِزِ کتٮ۪ن چھِ اتھٕ تھاوٕنۍ کۄٹھو ہیوٚر تھاوا کۄٹھو بۄن تھاوا یا تھاوٕے نہ یِتھے پٲٹھۍ کرو رُکوٗ یا تھاوٕے نہ یِتھے پٲٹھۍ کرو رُکوٗ اکثر مجتہدیٖن چھِ ونان کۄٹھٮ۪ن پٮ۪ٹھ اتھ تھاوُن چھُنہٕ وٲجِب کینٛہہ حضرت آیت اللہ سِستانی سٕنٛدِ بقول چھُنہٕ کۄٹھٮ۪ن پٮ۪ٹھ اتھ تھاوُن وٲجِب کینٛہہ رُکوٗوس منٛز مستحب چھُ وٲجِب چھُنہٕ کینٛہہ آ اللہ رہبری انقلاب چھُ فرماوان حضرت امام خامنئی نہ بہتر چھُ کۄٹھٮ۪ن پٮ۪ٹھ گژھِ اتھ یُن تھاونہٕ رُکوٗوس دوران آیت اللہ سِستانی دپان چھِ کینٛہہ چھُنہٕ پرواے وۄنۍ اگر رہبری انقلاب سٕنٛدِ مسلہٕ سۭتۍ تٔمۍ سُنٛد مطلب چھُ کہِ تٔمۍ سُنٛد فتوا چھُ رُکوٗوس دوران گژھِ کۄٹھٮ۪ن پٮ۪ٹھ یُن اتھٕ تھاونہٕ اتھ دوران زن آو کشُن انسانس اتھ کیٛاہ ووت کۄٹھِ پٮ۪ٹھ تھوٚد تیٖتِس کالس چھُ ذکر رُکاوٕنۍ پتہٕ ییٚلہِ واپس تھوٚو اتھ کۄٹھٮ۪ن پٮ۪ٹھ پتہٕ چھِ ذکر کرٕنۍ واپس بیٚیہِ مگر سِستانی صٲبنہِ بقول سِستانی صٲبنہِ فتوا کہِ مُطٲبق اگر کشُن یی تہِ تتھ دوران ہیٚکہِ یہِ ذکر رُکوٗ پٔرِتھ چوٗنکہِ ادٕ ووٚتھُس اتھٕ تھوٚد کۄٹھٮ۪و پٮ۪ٹھٕ رُکوٗ چھُ توتہِ صحیح امام خامنئیس تہٕ سِستانی صٲبس چھِ یِتھٲے أسۍ ژھٕنان اختلاف پٔرِو اکھ صلوات کُنہِ ساتہٕ چھِنہٕ اسہِ عام لیولہِ پٮ۪ٹھ انسان ہٮ۪کان جُکتھٕے یوت کہیٖنۍ نٮ۪ماز چھُ ہٮ۪کان پٔرِتھ جُکنس منٛز چھِ أمِس پرابلم کمرس گژھان یہِ ہیٚکہِ نہٕ کُرسی پٮ۪ٹھ نٮ۪ماز پٔرِتھ کہیٖنۍ کُرسی پٮ۪ٹھ ہیٚکہِ سُے نفر نٮ۪ماز پٔرِتھ ییٚمِس استاد روزنس منٛز پرابلم چھےٚ زیادس کالس چھُنہٕ کۄٹھٮ۪ن ہُنٛد مسلہٕ چھُس چھُنہٕ ہٮ۪کان استاد روٗزِتھ أمِس چھُ کُرسی پٮ۪ٹھ بِہُن کُرسی پٮ۪ٹھ ہیٚکہِ سُے نفر نٮ۪ماز پٔرِتھ ییٚمِس پتھر بیہنس منٛز پرابلم چھےٚ ہیٚکہِ نہٕ کوٚٹھۍ ژاٹہٕ پُٹ کٔرِتھ بِہِتھ ہیٚکہِ نہٕ یہِ أمِس چھُ کۄٹھٮ۪ن لگان امہِ سۭتۍ یہِ ہیٚکہِ کُرسی پٮ۪ٹھ نٮ۪ماز پٔرِتھ ییٚمِس رُکوٗوس منٛز پرابلم چھےٚ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھنہٕ کُرسی کہیٖنۍ کیازِ کہِ وننہٕ چھُ آمُت کہِ یوٗتاہ ژٕ ہٮ۪ککھ رُکوٗوس منٛز جُکِتھ تیٖژہن جُک امہِ پتہٕ اگر ژٕ دگ کران چھے تیٚلہِ مہٕ جُک تیٖژہن ییٖژہن ژےٚ پانس طاقت چھُے رُکوٗوس منٛز جُکنُک تیوٗت ہٮ۪ککھ ژٕ جُکِتھ کینٛہہ مستحب چیٖز چھِ یِتھ پٲٹھۍ مےٚ اوترٕ کُنوٗتس منٛز کینٛہہ مستحب چیٖز بیان کٔرۍ رُکوٗوس منٛز چھُ مستحب چیٖز کہِ یہِ ہسا یہِ رُکوٗوس دوران کوٚکُن گژھِ انسان وٕچھُن برونٛہہ کُن